ए महानगरपालिका ओदल्या 21 दुगु इनाखा गने दया देगया पुनर्निर्माणको चागुदु पुनर्निर्माण जुगु देगया ए महानगरपालिका या मेयर विद्या सुन्दर साक्य व संघीय संसद लिसे पूर्व मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मंका कथा उले जयाना दिगु ख उलेजा लिपन नोवासे मेयर साके या ऐतिहासिक सम्पदा या त धार्मिक पर्यटन लिसेस्वाका मौलिक पहिचान व स्थानीय आय थकागु निगुली जा छकल सञ्चालन यागु नीति कथा महानगर जयाना चुनागु थ्या दिल नाभा गरे जो यो कोफरघाटा सन तेका तल सात नाभा फखा बोल जुई दुनावले तेहुमगाना तालाना तेका तल इले बेले समर्मट सम्बाटा याना अल फ्लाउ पावेके तेके माल गा छलफल याना बले याकी जीवित दुर्गा ढाउ आठ यावरी जुनी बोलबी राजबी उपभोक्ता समिति चोबी निर्माण समिति चोबी ढ्याउने हुन ये महानगरपालिका 90% 10% त एउटा हैन तर ज्याया उमला खर्च गरे जुन हुन खर्च मगाना हुन होला यो भजाउजा यो टाटा दना यो को होला नजाएको सुइला स्टेसन लाछ सलन स अन टाटा दना महानगरपालिका बिउलिन मेरो जुन तयार देखियो गर्न अथे वेकला विवाद मडुगु सम्पदा या मर्मत सम्भार व पुनर्निर्माण जुइ थुंगुगु थासे विवाद दुगु व गुठी संस्थान पुरातत्व विभाग लगायत निकायले से स्वामित्व ज्या महानगर या हाटे मडुगु सम्पदा या ज्या या मखंगु थाया दिल अब लगमेला सन्ते के गाय यामछला डिजाइन 3 करोड चान्छु छ डिजाइन याम देउ पुरे अनि म्युजियम न देख्यो गाय याम देउ पुरे तर एक करोड पनि जग्गा मिया आसा ये मानेर पनि देखे मडु चोटपा देखे मडु गा मोटा पैसा पुरे अनि ऐतिहासिक तथ्य सोयो खसा अनि नापा साक्यता एउटी छेकाउ साक्यता भने जे घर हैन जिमो परिवार छेका साक्यता जो आर सोजा चैते अनुमत जुने दने पत्रकार र झोबी ल चोइबे गा चोइ पत्रकार र झोड टा चोइबे रानी पोखरी भित्र टॉयलेट बनाउन लाग्यो यो मेयरले रानी पोखरी भित्र टॉयलेट बनाउन लाग्यो र रानी पोखरी भित्र कफी शप बनाउन लाग्यो गा चोइबे अले छिन योको भ्रमित जीव भने बेच्नु खला रानी पोखरी टॉयलेट बेच्नु खला रह्यो रानी पोखरी अनि कफी शप बेच्नु खला जीव चाहना रह्यो जन अन वो पिला एक डेढ घण्टा अन कफी रा चोनी मस्त बोलासन आइसक्रिम ने या आइसक्रिम ननी जिने या बिला च्यापन याला कफी या चोनी और चोनी लुंगा एक डेढ घण्टा चोनी लुंगा एक टॉयलेट छोड मल्लास गनु नि छे व्यायाम जुनु ला छे व्यायाम जुनु लाइला मको ए जा ना पंप टॉयलेट कामा जी न्याठा वसा नाबनाबा मोरु रे आया मो जो लिउ नाबनाब सोला छिला छे सुदा टॉयलेट मोरु आ टॉयलेट टेक मो जोला ओ सम्पदा मासे आउ जे लागि पुरा सम्पदा चल्किने आदमी त तल्किने रारे ज्यादले पूर्व मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ ए महानगरपालिका यहाँको सम्पदा निर्माण व पुनर्निर्माण अभियान थमन ग्वाली यागु प्रतिबद्धता पुंका दिल डक्ले तरुङला चाहिने जया दिउ भावना डक्ले तरुङ ख जया दिउ भावना चाहिने स्थानीय जीवासिना देख्यो होला अनि वो भावना त पुंके लागि फाइनान्शियल सपोर्ट आर्थिक छौ चाहिने ज्याखा चाहिने ढाकीमाला पुकै लागि डक्ले तरुङला महानगरपालिका छ अनि बाबा मेयर विद्या सुन्दर साक्यजु वेका मेयर जुसान छ ठाउँ टका थो चाहिने यहाँका चाहिने सुइजीको ओडा दुने छुना आ के गर्दा देखियो बाँकी मर्या ढङ्गला फुक्का पुवन ढङ्गो तुला छुना चाहिने मतलब चाहिने फाल्चा देखि माउ मर्या ढङ्गला फुक्का सिर्या ढङ्गला र हरेक ठासे चुक्दियो गया चाहिने मतलब चाहिने विभिन्न कथा चाहिने चोक चोक बाल बाले चाहिने झिउ यहाँ चाहिने सांस्कृतिक सम्पदा त निर्माण यहाँ क्या सिर्या ढङ्गला देग पुनर्निर्माण अन्तर्गत नापाङ्गु चरने 66,62,000 तकया ज्या जुगु खसा ठुकी ए महानगरपालिका 55 लाख तकया उपलब्ध याकु गुख उपभोक्ता समिति या अध्यक्ष महेन्द्र मानसिंह दंगोलिया कथन निगुगु चरने छिनपेंगु लख तकया ज्या जुगु दु गुकी महानगर खुगु लख गुइ गुरो तका उपलब्ध या गुख पुनर्निर्माण या लागि इनाखा युवा क्लब न लागत सहभागिता या गु धागु दु देगया पुजारी राजु दंगोलिया कथा ठुगु देग सोस दति पुलाङ ख ज्याजले देग पुनर्निर्माण ग्वाली यापी दाता व स्थानीय या त हन पौल लागु खसा ज्याजले ओदल्या 21 ओदा अध्यक्ष उदय चुदामुनि बजाचार्य नाप जनप्रतिनिधि गुण बोटी दुगु ख